دما و خوش دلی و گشت به تماشاوان هیجا ام و بگیان ویژه سلاف دکن حس کردن خو پیشکش دکن و که هونجی نهاد بینن عمل پراوین بحراوانین براستی جی دیمنه که پر خوشی که پر بده و پر دلاله هر تشتی زیرتر دیمنه که ویژه‌ایه امی جی ایرو شونده جی هر هفته جاره که به برنامه خویا ویژه‌ای به هفره بین امی هر مجارن ویژه‌ای ناو برنامه خدا نقاش بکن بواره پار و بکن هر هفته امیل گل میوانه که خواه یانجی چند میوانین خواه مجارن جدا جدا ین ویژه‌ای آنجی به ویژه و تکلدار بواره پار و بکن بله ویژه بری هر تشتی چافکانیه که بنگهین آجیانه خوشیک بونه دلال بونه در برینا هست و رامان و گیان مروان و جواکیه لی ام هموجید زانن ویژه به زمان نابه زمان هیمانه که بنگهین یا ویژهیه جبر وی چنده جی امید وی مجاره خواه یا پیشینده لسر زمان و تایبتی جی زمان کردی نقاشین خواه پیش بخن و بواره پار و بکن میوان می ایرو یه برنامه ما یا پیشین رزدار قاهر بارتیه بله قاهر بارتی نتنی نویسکاره ده همان دمیدار تیکوشرک زمان کردی و وشانگرک هیجایه بله تماشاوان هیجا امنها به هفره برنامه خواه تماشا بکن و پیش بینیم بله تماشاوان هیجا و عزیز مبرین هاجی گوت بو میوان می ایرو رزار قاهر بارتیه امی نها به رزار بارتی را لبن تیریجن روژه و لبن دنگ پیلن بحراوانه تکلیا زمان و ویجه بواره نقاش بکم بله به رز بارتی هنگل بخیر هاتن سپاس نخیره ده بسابی رزار بارتی وکی امجید زانن به سالانه هون ده دربار زمان ویجه خباتان دمشینن هر وها چند سالن داویه جی هم و خباتن خواه بریا و شانگریه رادگیهنن جواکیم گلو دما زمان تی گوتن آنجی ویجه تی گوتن ده ناو براوا دا مروف دکارت تکیلیه که چوا دانینن بله دما که مروف ویجه ببیجه سری دا زمان تی بیرا مروف جبر که زمان تشتی سرکه ویژه یک به زمان نابه ویژه یک دولمند ویژه یک خورد ویژه یک کو بکار به باندور که مزن لسر هستن مروان چه که به زمان که دولمند نابه زمان چقدر دولمند به چقدر پیشکفتی به چقدر کوراهی وی زمانی کوراهی پیوین وی زمانی هبه او قاسی باندور خو لسر ویژه جدی که هکه که ام لویژه یا کردی یا کلاسیک ام بنیرن ام دولمندیه که به هم پاد بینن او چیا نویسکی به چیا دوکی به به طایبتی جی ویژه یا دوکی یا کردی یعنی خودی دولمندیه که به حد و حسابه و دولمندیه خود چه دگره ج زمان کردی دیگره ج دولمندی زمان کردی دیگره جبر کو ام دبین زمان کردی لسر و آخه یک زمان هری قدیم زمان کردیه بلکه مروب کاره بشه زمان هری قدیم زمان کردیه کو لسر و آخه خدا دیرو که
دازده سالانه کو وکی دیارته وکی دیار آشکرا هم ببینین کو لسر و آخه زمانه که خوزاییه او همی دبن سدم کو او زمان گلکی دولمند به دی گلکی هیلان دا شاخن ویژه جی با آفرینه ماموسا دولند بوینا زمان کردی تکیلیا خو به ارنگاریا کردستان را به آخ و هوا ویره بیجیانا وی جواکیر چاوایم یعنی زمان کردی زمانه که خوزاییه و خوزایی بونا خوش جواکا خود گیره جواکا کردان جواکی که خوزاییه هم جغرافیا کردستان کو مروف لی بنیره جغرافیا که وسایه کو دکه انسان وی دنا و خوزای دا بجی چیاین وی بگیره دشتین وی بگیره نوالین وی بگیره گلی و آوین وی بگیره او همی دکه کو جیانا جواکا کرده جیانا که خوزایی به ایجا چاوا کو جیانا که خوزاییه وی که باندور لسر زمان کریه زمان که خوزاییه ام دبینن گلک تایبتی زمان کردی زمان دن جدانه یعنی او خوزایی بونا و ده پیوین ودا ده گوتنین ودا خود ده نشان تو لید نری لگوری قومینا خوزایی لگوری پیدوی جیانه پیو هاتنه افراندن پیو چه بونه به هر اوی یعنی خوزایی چه بویه نکو زمانه که چه کر زمانه که تو سر بفکری تو چه کی برواجی خوزایی لگوری پیدوی جیانه چه پیدوی په هبویه و که خوزایی او زمان چه بویه او پیو چه بونه پیک هاتنه اوی همی باندورا خو لسر ادبیات اویجی کریه لسر ویجه اوی کریه ما بحث ادبیات کلاسیک کرکو ام ادبیات کلاسیک یا devkî binêrin çi çîrok be çi stran be çi çîvanok be çi gotinên pêşiya be çi bivêj be em dewlemendiyeka bê hed û hesab dibînin di kîjan mijara jiyana civakiya xwezayî binêre mîna ez ê bêjim li ser cotkariyê li ser aşvaniyê nizanim li ser conî qutanê li ser destar ew tiştên sereke yên destpêka jiyana mirovahiyê tu lê dinêrî bi sedan çîrok li ser hatine gotin bi sedan stran li ser hatine gotin bi hemî jî bi avayekê xwezayî eva hemî dewlemendiyeke bê hempaya di edebiyata Kurdî da her wiha motifên yan jî ew peyvên wêjeyî ku dengbêjek bikar tîne tu dinêrî yani peyvek wisa dewlemend hem aliyê wêjeyî hem aliyê felsefî tu dikarî li ser wê peyvê tu bi xwe gotarekê binivîsînî ew peyv ji bo te dibe îlham ku tu gotarekê li ser vê peyvê tu binivîsînî pêşiya te we dike ماموس sedema vê yekê çiye gelo li gor lêkolînên vê dawiyê hatiye dîtin ku zimanê Kurdî bixwe zimanekî wêjeyî ye yani di nava axaftina jiyana rojane de jî gelek caran ew ziman xwe wekî zimanekî wêjeyî dide der têkiliya vê bi jiyana Kurdan ya dîrokî ve çawa ye weke tê zanîn şoreşa çandiniyê şoreşekê herî mezin ya cîhanê ye û pêkanîna wê şoreşê da bandûra ziman çiye yan jî bandûra pêkanîna şoreşa çandiniyê li ser zimanê Kurdî çawa bûye yani mirov nikare ziman û çandiniyê ji hev cuda bike her du girêdayê hev in çawa ku te jî anî ziman di şoreşa mirovahiyê de yani dîroka mirovahiyê de şoreşa herî mezin şoreşa çandiniyê ye şoreşa çandiniyê ku li ser axa Kurdan li Mezopotamya li Kurdistanê û pêk hatiye bi destê dayîk û dapîr û bapîrên Kurdan her wiha gelek em bêjin tiştên dîroka mirovahiyê yên destpêkê dîsa bi destê dapîr û bapîrên Kurdan pêk hatine li ser vê axê wekî avakirina gundan kedîkirina heywanan û gelek tiştên din destpêkê li ser vê axê pêk hatine paşî belav dinyayê bûne êca ku
به دست داپیر و باپیرین کردان پیک هاتنه لسوی آخه بری 12,000 سالان او چاندک آفراندیه چاوا کو پیوا چانده ج چاندینی ته چاندک آفراندیه او چاند به وی زمانی پیک هاتیه او زمان کو چاوا جناو چانده درکتیه هر دو کم بیشن یعنی هفده خلق آندنه هفده دولمند کرنه هفده پیک آنینه به آوایی که خوزایی او زمان پیک هاتیه او زمان دولمند بویه لگوری به دویا تشتن کو چیکرنه تشتن کو انسانان بیشن به دست خو پیک آنینه چیکرنه لگوری و پیک آنینه پیو لیکرنه ناو لیکرنه مینا که از بیشم دما جنک دستار دهیره او لبروی دستار هیران را ستران دبیجه یعنی وجهه که دا آفرینه دما جنک جونی دو قطع همان وسا دما جنک تشی درسه ستران دبیجه ایجا سترانا کو دبر تشیه را دبیجه جدایه سترانا کو دبر جونی قطانی دا دبیجه جدایه سترانا کو جوتیار دبر جوتگرن را دبیجه جدایه اوا همی او جیانا خوزایی جیانا جواکی خوزایی دبه سدم کو زمان کردی ببا خودان ویجه که خوزایی بخود دبر خدا او که ویجه که با آفرینی ویجه که چه به از بیشم دما جنه که دبر تشیر رسانه ده سترانه که دبیجه ویجه که پیکتینه بزانبون و او کناکه و از ویجه چکم یانجی از وی چکم هر تشته وی بخوزایی پیکتی یعنی تشتاکی که خوب بده زوره کل سر بفکره کل سر او بنینه خوزایی پیکتی بری دماده چن بری جبو کیف خوشیه جبو او هوای خوزایی او جوا او جیانا خوزایی دبس که باندور لیده که دبر خدا ستران ببیجن گووند بگیرن ویجه که لور درد که ورته او همه دبن سدم وکی من گوت ویجه که خوزایی زمان کردی با آفره بلا ببن گلو گیانا جنه دل جنه هشمندیا جنه باندوره که چوال سر زمان کردی و ویجه کردی کریه لسر پیشکت ناوی یعنی راست زمان کردی زمانه که می زمان دایی که کچه هم بیشنش زمان دایی که بلکه او گوتن هری زیده جبو زمان کردی هنده بیشن لبجنا زمان کردی تیم نها دما که ام بچم 12,000 سال بریا نها پیشنگا جواکی جنه جن جواکی بریود به هر تشت دبن پیشنگی ها جنه دایه رولا مر نه رولا که سرکه رولا دویمه رولا سرکه جنه جن خداونده ایکو ام دبینن دوان دما دا زمان که دبیجن زمان چه دبن هشمندیا مروف پیش دکوه مروف آنجی میجی خوب بکارتینن حشی خو رامان خو عقل خو بکارتینن تشتان دخلقینن و که ما گوت شورشا چاندنی کو دست بگیریه بری 12,000 سال کو او تشت حمید بن پیشنگی جنه دا بکتین بگمان تشتکی آسایی کو زمان جی زمان دایی که به زمان میبن جبر کو یا کو و یکی پکتینه جنه دایی که جبر و جی زمان کردی اکید بین زمان می زمان دایی که کو امل زمان بنیرن پیوین خوشک پیوین شیرین و اکید بین پیوین نازدار ده زمان کردی ده همی پیوین مینه اما جداهی که زمان کردیه لگل زمان دن اوه جه همی باندورا دایی که باندورا جنیه لسر زمان کردی بله ما موسا به صدان سالانه تاوی همو ایریشن جور بجور زمان کردی هیجی لبر خود دن هیجی حتی آسکی خود پارزن سدمن وی گلو او سدمن دیروکینه مروف دکاره چوار روا بکه بیا من دو سدمن بنگهین ین وی که هنکو تاوی همو آسیمیلاسیونا تون تاوی قدخیان تاوی همو ایریشان تاوی که زمان کردی نه زمان پروردهیه لی زمان کردی
دولمندیا خو پاراستیه هبونا خو پاراستیه و هر وها لهمبری زمان دن ین در دورا خو جه ترکی بگیره جه عربی بگیره جه فارسی بگیره جه همیان گلک زیده تر دولمندیا خو پاراستیه دو تشتین بنگهینن یک کونبون قدیمبونا زمان کردیه کو زمان کردی زمان هری قدیم لسر و آخیه کو دیروک نشانی مدده بلگین آرکولوگا نشانی مددن کو او زیده یعنی تشتی کو آشکرا تشتی کو وکی بلگه نشانی مددن زیده 15,000 سالانه زمان کردی کد لسر و آخی دجین لدرکی و نچونه زمان کردی کردان چاندا کردی دیروکا کردی وصل ره خون دو و آخی دا آویتنه دولمندیه که وصل سر و آخی چکرنه کو وکی دبین هشی مروف رانا گره یا بنگهین صدما بنگهین اویه که قدیم بونا زمان کردیه لسر و آخی او رهین که دو و آخی دا آویتنه که لسر و آخی شاخ ودایه او دولمندیه تو هیز نکاریه و دولمندیه تک ببن به ویره گره دایی جیانا کردان یا خوزاییه کرد کو خو پاراستنه ده چیاین خدا ده نوالن خدا ل کارین خو بپاریزن او خوزایی بونا جیانا کردان یا جواکی او دیسا بوی صدما دویمین کو و دولمندیا خو بکاره بپاریزن نحال سر دولمندیا زمان کردی دوان سال داویه گلک نقاشنه گلک هستن زانیار نقاشن بالکش دکن مثلا یک جوان زانیار کی مصریه تزک اورته دبیجه کو زمان کردی ما که همو زمان دنیایه جبر و زمان دنیای همو زمان دنیای ج زمان کردی بلاو بونه ما که همیا زمان کردیه با آوه که به رنگی گوتاره که او کریه خصیه نقاشه گلک کس لسر و نقاش دکن ماموسه لگور دانه زانستی جی مروف نکاره تکیلیه که وصاب هفره گریده بگمان هنه نها لیکولین کل کردستان تینه کرن کسی بیانی کو دکن آرکئولوژین کو لکردستان لیکولین آن دکن به بلگه در دخن ارته که ونبونا کردان که ونبونا زمان کردی لسر و آخه ددن نشان که کرد چقاس خودی دیروکه که کمنارن لسر و آخه مروف دکاره بیجه دیروکه هبونا کردان لسر و خاکه چقاس کون به زمان و ویجا کردی جی او قاس کونه بگمان وصایه یعنی او که ونبونا جیان آوانی آوه داره که ونبونا زمان وانه دولمند بونا زمان وانه یعنی کرد خدان دولمندیه که گلکی کونن لسر و آخی خدان دیروکه که گلکی کونن لسر و آخی بگمان دما که خدان دیروکه که اوقاس کون بن کوکا وان لوی داره بر ره وان لوی داره بن و زمان وان جی وسا دولمند با و جای وان جی وسا دولمند با یعنی اواتشته که خوزایی و دوسا با جهو که او دولمندی نبویا او تحریبات لسر زمان هاتن اکرن او ایریش و قدخه نه زمان کردی لورته نبو بنره لسر و آخی گلک ملت دن جهانه لیرو زمان وان تنه چند وان تنه لبر پیلن پشافتنه نکاری نخو بگیرم حلیانه چونه لی زمان کردی وکی چناره که ایرو جل سر خویه یعنی اول قدیم بونا زمان داده نشان دولمند بونا زمان داده نشان و دولمند بونا ویجا کردی بله تماشاوانین هیجو عزیز خواه مدستری داجی گوت بو ماموسا قهر باتی جبلی خبرتن زمان و جبلی نویسکاریه کار وشانگریه جدیکه جبر وی چنده امی نها بری خواه بدن وشانخانه سیتاوه گر رزاد قهر باتی وی کاری پی دمشینه و امی وی درجی دربار خبرت ماموسا قهر ده دربار خبرتن وشانخانه ده پاروکنین خواه بوره بکن
بله تماشاوانین هجا ما گوته بو رزدار باتایی ده همان دمه دا کاروبار وشانگاری دیکه امید نهار درباره کاروبار وشانگاریا برز باتایی دا آگاهیان هلدن ما هندکارن به کرتاسی درباره وشانخانه سیتاوی دا چند آگاهی بدن تماشاوانین من خانه سیتاوی 2013 ما آوا کریه 2013 حتی نها کاری وشانگاری بنابر بردوامه سرکه وشان ما یه کارم بیشم پرورده کردی فولکلورا کردی و لیکولین دیروک یعنی بنگه ها وشان اساس اون دیسا پرتوکن زاروکان پرتوکن ویجه ین وجه رومان هلبس جربه باورم اوجی زیده ترن بله یعنی همو جرد کارم بیشم هنه لی یکو بهتر درد کونه پیش کتابین پروردهی زمانی کردینه و فرهنگین کردینه و فولکلورا کردیه زورو زحمتی هندیکشینن هنه بگمان یعنی راستی کاری وشانگاری کاری که گلکی زحمته گلکی مجولی دخوازه گلکی سرگیجی دخوازه یعنی زور زحمتیه و پرن لی زوقا بیجی پره یعنی دماکو تو برهمه که چاپ دکی به مهان تل سرد خبتی تو کده کام از زندگی نویس کار کده کام از زندگی دما تشان چاپه او برهم چاپ بو و هاد گیش دستی تا او برهم هلدا دستی خود تلی میزکر و برهم تا بیکی ماسی و سا چابویه او وستیانا تا او زور زحمتیین که تا پیره دیتنا همیش بیراته ده چه کیف خوشیه که به هم پاک کنه تعریف کرنده ده مرو ما مصدم هم دیرو که نهیرن ده پیشکرتنا زمان و ویجه ده رستا وشانخانه و وشانگران گلک زیده ین هندکارن وی رسته جیبو ایرونجی هنکی بنرخینن بگو من یعنی نها مرود کاره وشانخانه یا وشانگریه وکی پرک دنابران نویسکار و خوندوان و یعنی جواکی ده ببینه یعنی خودی رولک که وصایه جبر کو نویسکار پرتوک دنویسینه یکو وی پرتوکه دگهینه بردست خوندوان وشانگره وشانخانه نه که وشانخانه نه به نویسکار چه قاز بنویسینه جی او برهم ناگیشه خوندوان نکاره وی برهمی بدست بخه هون درباره چافکانیین زاروکان درجی خباته که دمشینن تایبتی ده وشانن جبوی زاروکان رسه که چوال سر پیش کردن زمان او ویجا کردی دیزه یعنی برهمین زاروکا گلکی گرینگن مخابن دو وشانگری کردی ده برهمین زاروکا گلکی کیمن راستی بخوجی وشانخانه آواکر یک جستونا بنگهین که ما کربو آرمان جخوره وشانخانه وشان زاروکان پرتوکن زاروکان بون ایرو دیگه وشانگری کردی ده گلک او هنه یعنی مثلا دو وشانخانه کردی هنه که تنه کتابین زاروکان چاپ دکن بگمان او برپسریه که مزنه و باره که گرانه جی وان حوالان جی دای سرملی خو ایمه جی هندیش دست ایمته بر همین زاروکا جی ام چاپ دکن حتی نهامه بیسته زیده تر بر همین زاروکا ما چاپ کرنه قاسی چاپ کرن و وشاندنا پرتوک و چاپکانی کردی گهاندنا و یا خواندکاران جی او قاز مهمه گلو ده آلیه بلاف کرنا پرتوکان دا هون ریو ریبازه که چوار جربینن زورو زحمتیه ده ویو مجاری ده هون دکشینن هنه بله براستی ده وشانگری کردی دا زحمتیه هری مزن او یعنی گهاندنا پرتوکانج بو خوندوانه جبر کو درفتین کردی گلکی کیمن کردی هاتیه دور پیچ کرن مثلا تو نکاریل درکی ستانده کی وکی تو کتابا بفروشی لهرمی فوار چه دبن پیشنگه پرتوکان چه دبن وشانخانه کردی بشتار نابن بشتار ناکن از بیشم بلاافکار نکارن وکی 7-8 سال بریانها پرتوکان تیخ عربی پرتوکان ببل باجارم بگرینه دره دان نقطه پلیس انده دست داتینن سر پرتوک دبن و شاوتین دیگلگ مجاران دا وکی دیگلگ مجاران دا د مجارا و شانگریه دجی د مجارا بلاف کرنا پرتوک و چاپکانین کوری دجی
زخت و زورداریین دستلاداری چید به نه وسا روزانه بگمان هنه مثلا دوان چند سالان دا ام بیژن بلکه پنجی زیاده تر صدی زیاده تر کتاب هاتنا قدخه کرن بله yani kitabın Kurdi, kitabın Türkiye'nin tekildari em bejin Kurdolojiye, Revşa Kurdan hatına qadaxa kirin. Ama hemi ki bejin zilma li ser zimanê Kurdiye. Migo ecab bi vî awê ku hatiye dor pêç kirin, her wiha pirtûkfiroşên li herêmê ten ten hişyar kirin, ten tehdît kirin ku kitabên Kurdî nefiroşin. Ew tiştên Kurdî fedakarî dixwaze to her tiştê fedakarî dike, bi rastî ew pirtûkfiro jî fedakariyeka mezin dikin ku kitabên Kurdî difiroşin. Êca migo ew hemî dor pêç kirine. Li ser evên medya civakî em difiroşin, ew 2 sala ew hinekî bêtirî dî pêş dikeve rasta rast weşanxane bi xwe digihîne xwendevanê xwe. li gel hemû şert û mercên zor li gel zext û zordariyên destlardaran jî dîsa wekî her mijaran da weşangeriya Kurdî jî li ber xwe dide. Ez bawerim heta dawiyê jî li ber xwe bide. Em dikarin wisa Ber xwe bide. Yani kesên ku îro weşangeriya Kurdî dikin hemû jî bi kedeka mezin, bi fedakariyeka geleke mezin û gotineke dibêjin bi hêza îmanê vî karî dikin li ber xwe didin. Em ê li ber xwe bidin. Yani çi dibe bila bibe em ê di meseleya zimanê Kurdî de bi ser bikevin, em ê de jê bernedin. Belê mamoste sohbeta me gelek xweş bû. Em niha derbarê berhemên we da hinek agahiyan parve bikin. Berhemên min hetan ha 6 berhemên min çap bûne. Yek ew rêbera axaftinê bi 3 zimanî ew soranî Kurmancî, Tirkî û Farsî ye. Ew perdeyê reş çîrokin ew li ser jiyana girtiyan e çîrokin wê ji jiyana rastîn tên. Bawerim çapa wê jî hatiye kirin. Çapa duyemîn. Çapa duyemîn e. Belê. Çavxezal ev jî çapa duyemîn e. Ev jî cereben e. Ev jî ferhenga ji bo xwendevanan ji bo xwendekaran zarokan hatiye amade kirin. Kurdî, Tirkî, Di hema demê de wekî ferhengeke berîkan hatiye saz kirin. Berîkê ye. Ev jî rêbera axaftinê bi 2 zimanî ew Tirkî û Kurdî ye, Kurmancî. Ew ji bo kesê ku bi zimanê Kurdî nizanin. Kesên Tirkiyan jî kesên ku qet Kurdî nizanin. Ew jî qartên zarokan e, qartên perwerdehiya zaroka. Ew di Kurdî de, di weşangeriya Kurdî de cara yêkem ku tên amade kirin. Ew bi vê rengîn e. Mesela ew wêne têda ye di pişta wê navê tiştê ku di wêne da ye. Ew 21 mijarin qart bi taybet ji bo zarokan hatin amade kirin. Rêbazeka gelekî serkefti ye ji bo perwerdehiya zarokan. Zanyar dibêjin tiştê ku zarok bi çavê xwe dibîne ew dikeve binhişta êdî ew ji bîr nake zarok wê. Ev jî qartên perwerdehiya zarokan. Belê mamoste em ji bo beşdarbûna te gelek spas dikin. Bi rastî jî te bi fikr û ramanên xwe temaşevanên me di gelek milan da rûnî kir. Em gelek spasê xwe pêşkêş derkin. Mala te ava di karê te yê ji neho pê de jî em serkeftinê dixwazin. Spas xweş, sağ bin, herhebin. Belê temaşevanên hêje û ezîz em îro bi bernameka xwe ya wêjeyî li pêşberî we bûn. Mêvanê me rêzdar Qahir Barteyî bû. Me bernameya xwe li peravên Behrawanê dest pê kir û em niha li pêşiya weşanên sîtavê bi dawî dikin. Em ê ji bernameyên pêş de jî bi mijarên cuda cuda, bi mêvanên cuda cuda li pêşberî we bin. Heta bernameyeke din bimînin di xêr û xweşê da dema we xweş, dilê we geş be, her dem bi tama wêjeyê bijîn.